It's hypocrisy of the highest note. I lo gore tona ne o dumelana le di melao yone ka gore di ka ka motho le mongwe hela Rre Mmusi di ka ka ene a sale a ikakanya sente gore tota o dira eng ka gore mahatshe a mangwe ba tare lona ba ba tswang ka di-passport tsa Botswana a re itse gore a ke wena tota passport a wena o motho e le gore passport ya re ke wena Antile how would Netani? We have order, please. How would we get the proceeds of crime? How much about the documents? Say no hurry, bill about what the guyone. A beori, semangmang identity a muchomo. About some the proceeds of crime. About who bula account, bula an account ten. Gana record the drugs. Wa go tshwara jang ka gore ha re itse re ke mang jaanong permit yone passport yone o mang yone gate melao ya ga Rre Mmusi e letela gore motho o kana hiwa permit kana o mang kana passport e le gore ya motho mo. And then at the same time we are saying re bata go emisa dilo tse in this bill. Mr. Speaker, not tota I think tona o tswa go ikakanya sente kana tona o tswa go tlhalosa sente ke batho ba ba kwalang melao yone but le ga le ra o utile ke bata na kopo ya mehala ke gore melao yone e ska tla le nosi e tla e kopantse le melao yotlhe ka gore le tsilo go tsetsa Botswana ha le taka di melao e tshwana ja kone e le piecemeal ha go ka ke wa re berekela ka gore le tswala ka ga le bula ka and le bulela man le bula ipulela kana le bulela Botswana ha Botswana ro dira jang ha ke tsela le go letela gore motho member for Safara Mokonami ga le ra lu dile na ke hela gona thank you